Sekejap. Hari ni kau nak ikut satu hari bersama baby kan? Jom. For breakfast, abang makan normal je. Nasi lemak, bihun siam. Makan banyak-banyak ni, barulah ada energi kan? Lepas makan memang jadi macam ni lah. Ni yang orang tak nampak Abawi dekat social media. Nak pergi mana ni? Sekarang dah lunch hour ni. Put Abawi dah lapar balik. Abawi, ni nak diet ke nak tambah berat? Jangan tengok Abawi. Kesian Abawi. Lapar ni. Walaupun Abawi busy, Abawi tetap akan cari masa untuk pergi bersenam. Abawi, you punya kaki okey tak? Sebenarnya tak berapa. Dulu Abawi pernah injek aku lali. Ni pun lari slow-slow sebab nak kurus. Jom, dinner time. Menu malam ni, nasi kandar. Sedap. Nian ni Abawi susah nak kontrol. Sebab ni, semua ni apa yang Abawi selalu buat. Okey Abawi, soalan serius sikit. Kenapa Abawi nak kuruskan badan? Kuruskan badan? Umur Abawi ni makin meningkat. Tiba masanya Abawi tukar gaya hidup untuk jadi lebih sihat. Berat badan sekarang ada efek apa? Sekarang efek semestinya ada. Angkat barang-barang ringan pun, barang berat, Abawi rasa cepat penat. Dan lagi satu, bila Abawi duduk ni tak selesa. Sebab perut ni macam nak menekan. Sebenarnya Abawi boleh je ambil PT atau jumpa nutritionist. Kenapa pilih Slim Dog? Soalan yang baik tu. PT tu Abawi tak ada masa, satu. Nombor dua, Abawi ni dulu pernah injek pelali. Nak buat training yang berat semua. Sebab ada trauma tu dah ada. Dan nutritionist ni pula, korang tahulah macam mana. Ada very strict meal plan. So Abawi ni tak boleh. Sebab korang tahulah Abawi ni suka makan. I love to eat. So susah lah sikit. Sejujurnya Abawi suka sangat Slim Dog. Sebab proses sangat senang dan juga Abawi selesa kat sini. Slim Dog ni, yes, diorang ada banyak sangat treatment. Tapi, diorang ada juga nutritionist yang in-house kat sini yang diorang akan always monitor your food intake. Diorang akan plan your food plan dari morning sampai korang tidur. Then from there, dia akan adjust based on my lifestyle and my body punya sizes ni. Apa yang mereka provide you? Apa yang mereka provide Abawi, Meta dan juga DX. Dan dua ni bukan korang boleh simply ambil-ambil je. Ada timing-timing je yang korang kena ikut. Tu pun yang dia Abawi dinasihat daripada nutritionist. So korang bayangkanlah, ada suplemen yang baik, ada treatment, ada nutritionist yang nasihat korang dari pagi sampai malam everyday. So cantik lah. Kat ni macam mana progress you? Progress Abawi? Abawi dah turun few kilo. In a short period of time, Abawi sangat-sangat happy. Bila dah turun berat badan ni, Abawi rasa body rasa lebih ringan, Abawi rasa lebih aktif and lagi confident. Lifestyle Abawi memang tukar, banyak perubahan. Apa yakin sangat dengan Slim Dog? Abawi confident dengan Slim Dog sebab bila Abawi check kan, ada banyak success story daripada klien-klien yang pernah datang. Dan juga Slim Dog ni bukan ada 1-2 branch je. Tapi bila Abawi check tu ada banyak branch-branch kat Malaysia. Sebab tu Abawi, bila Abawi join in, Abawi sangat confident dan Abawi sangat excited nak kuruskan badan. And so this is not the end but the start of my journey untuk kuruskan badan, untuk tukar, untuk jadi Abawi yang baru. Lepas ni korang tunggu perubahan Abawi. Kalau korang nak tukar gaya hidup dan jadi lebih sihat dengan cara yang sihat, korang tahu nak tinggal kat mana. Abawi sangat excited nak tukar ni, nak tukar to my new body, to my new Abawi. Jumpa lagi guys.